tujue bwana wakupendangana ni mema kesi wakukakamikangana kwewe mupelo kupatuka mukanya wazazi mupelo uyu wewe ni bwana wakuteleje mupelo uyu nibi wateleje mupelo uyu numanye ni kwa buloba kuwa kumana kumbuka kwa kushala kule kukadunia kwa kushala kwa kuifi mahoso wangu weze mwisho wa chifa Yehova zambi ujimwafunde kibwanukai tujimutenze kibya bapostolo mujifunyila jipya genze kibya bapostolo chapitre 1 wade 10 nitubale verse wa kumudino tonu kiveta kwa mwana mukulu kajini tubale kwa mwaba ukibatu kubelangana butu kwebu nitubala numbensa mwinaye bene Yesu haleluya jimbala kiye chanzani mujina ja Yesu bensa mwinaye unu wamane paka mzoshe ye paka mzoshe ye wakachina wakaponkane mukere chi wakamukujimunane mitegelemiye ne pinje katyalute biwutuwapangana jakubanda kumetu kwa Yehova kuchinga java mujina ja Yesu amen kokali pekine katoka si musambu
Alléluia. Nous avons tout le monde. Nous avons tout le monde. Tutangilana, tangila mukwa, mutangila musonje bi.
umwali lukokone ne bakubulu kebeka kuti sobantu naku sobantu kabidi Yesu wakamba meya wakamane lukulu diluntonne kati piense cha sombelu udinenda bifenu bi udinata ni bakubulu kebebe kuti ni bakubulu kebebe kubwanu kai pri ni bakubulu kebebe kubiense di kai primpa bi utunata ni bakubulu kebebe kuti bi kai primpa tu utunata kwa nini mwatipa tujipenye ni bena bena kwa nini mwatipa kimwe kipe tuto tujibalo kwenda boss kwenye kwetu boss ni kuyeti wakano wakabulo menazali wakatangana wakumbebimpa lelu kuluka lelu katuwa ujepa niba kushinga telepa kuchi kiye cha dhambi kitukwachishe mjina jayani Koran ili de Chakomi Kolesha que buscamos muy bien. Por cualquier cosa, nada que te haya luchado.